Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha of course hi ta kha loko Mr Post a challengiwa hi Jeepy Khatapila. Leya dya mask, leya dya mbali beefa beni leti. Leti ngwenya leti man of war leti. Ya. So hi fike njhani kahle kahle. So ka siku namuntlha of course ku na audio recording ya phone calling ya ku trending swinene loko mi nga se yi vona yi kona le ka channel ya Manyangatsi. After this video mi nga mi ya yingisela, but in overall lexi nga fika xi humelela ka phone recording liya ku lala boti wa Mambawulele na Mr Post about risimu ra beef leri nga sala ri huma loko a lovini. Album leyi Mambawulele yi nga sala yi huma ku kumeka ku na beef song laha leyi beefaka Mr Post i track 6 liya khala liya na kwala ka YouTube yi kona mi nga ma yingisela if mi nga za mi yingisela. So in overall la Mr Post na yena wolowo boti Mambawulele va blame Dr Joe Shirimani because ku hi laha ka cover mo fika mi cheka hi yona yi nga vekiwaka mastering and the balancing mani kuma yana swa ku yo yi nga finaliza swilo. So swa hlamarisa yena ku swi te njhani yi pfumela mkhulu ku risimu leri huma mani kuma yana in overall leswi nga endlekeni. However se nhlamulo yi kona ku kahle kahle risimu leriya swi te njhani ri kumeka ri huma. Yeah. So the same day of course hi fike hi vona Jeepy Khatapila hi loyi nghene ka account ya yena a fika posta that post as you can see there. Hi mina ni nga vula ku beef ya Mambawulele a yi humi, loyi a nga na problem a befi mina ni ta n'wi komba leswi a nga fika tsala swona Jeepy Khatapila ni overall ku yena a nga behind ku va ri huma risimu leriya. Yeah, well maybe ku na loko hi cheka account ya yena hi scrollini hi hansi hi yena a nga yi phusha swinene album ya Mambawulele ma swi vona kwalani. Yeah, a ri ku yi phusheni album leyi na the sales and most of the things no risimu leri ra khala ra beefa Mr Post hi twe hi Jeepy Khatapila because i fika tsala post a ku Mambawulele beef to Mr Post hi yena a nga tsala like a hi nga swi tivi na vo tala to be honest. Hi ya kha ri phusha swinene ni ri ka ti-music video i kona ko fana na levi ya Mtofo. A hi nghene ka YouTube ni mi komba rona ku impela i kona laha ndi so a hi secheni Mtofo leyi Mtofo. So hi leyi music video ya kona se i kona laha Khatapila. Okay. Hi swi nyika vo ma 30 something seconds hi kota n'wi vona i kona n'wi voneni hi leyi Jeepy Khatapila as you can see se i kona ka music video liya. So maybe there's some truth to it ku hi yena a nga va a vurini ku yi huma because he was more involved ka album liya ya Mambawulele mani ku yena. Yeah, so hi sweswo loko ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Singento chema papa wanikumani susumeta bara ya misava avukatini leswi swa vava siku rin'wana ni hlongorisa hi munhu ni khanela vulongo byo sita rivala.